Ya Risa. Sini mana ini sih ya? Jendela. Oh, kai. Pak, menek ya? Pak. Apa sih mah? Berisik nemen. Pak, menek ya sih. Cepet. Iya, cepetan kayak menek ya. Cepetan kayak menek sih. Menek kayak gini cepetan sih. Cepetan kayak gini. Cepetan. Penyelung Cepetan menek kok. Anak apa sih? Apa sih sudah cepetan kayak gini? Apa? Cepetan. Anak apa? Cepetan menek kayak gini lagi. Apa sih nenggono? Ngonceng ibun. Ngoceng ibun banyak ban. Oh, ngonceng ibun. Gede lo. Balik arisan. Lagi. Iya. Oh, jalan aja. Iya. Orang sak perlu kerja. Iya, mau orang saya kerja ya, mah. Iya, Pak. Mau kata seminggu sih orang kerja anak duitnya oleh arisan. Alhamdulillah ya, mah. Iya. Nyong pengen tuku motor wis, mah. Pengen tuku motor nang dealer langsung cash. Emang motor gini pira? Ya, bangsa sing segen 20 selawenan bae lah. Beli arisane pira sih, mah? Mulai arisannya biasa juta setengah. Waduh. Terus sing 40 juta, 30 juta. Terus setengah sih motor apa? Isi ngomong untuk motor sap. Ya orang ngomong nang nguli undang-undang apa? Ini. Ya kok arisan lumayan orang kerja seminggu. Ya setengah paling mau tuku susunya bocah, tuku mie beras ngurangnya. Kan alhamdulillah oleh arisan. Oh iya mah, nyong lagi jengkel di semua. Kenapa? Kan tangga ya, dong liwat pas-pasan. Anak kadang anak sing liwat pas-pasan nyapa ji. Oh iya mereka kan mending ya senyum mereka. Kadang anak mah tangga liwat pas-pasan. Sing adung ileng nah giliran perap buang rai. Buang rai pimen maksudnya? Ya buang rai. Adun-adun ileng nah giliran perap. Mana buang rai. Kadang ditakoni yo nyele yo enak mah. Iya, Pak. Ini ben kadang jeledek kayak gue. Pancen kok. Orang naik petukan ya, Pak. Pan disapa, ujug-ujug yang buang rai. Nah Wah, kue. giliran disapa, yo kayak orang niat. Gila nemen. Yo pasti kayak toko. Iya, wis depan disapa baik gue. Nggak Iya. giliran semua ketok. Pimen. Gue kayak tangga nyong mah kayak aku persis. Jika kayak tangan sampai nih berarti kayak tangan nyong juga. Lah iya tuh mau kayak gue mau ora tadi takoni. Jawab kan jawab. Mbak lagi apa, Mbak? Gila yo ya. Wis lah, nyoba ngclipet maning. Si siapa ya tangga nih ya? Apa jangan-jangan nyong?